Ćao svima, danas ćemo da igramo Minecraft Survival Games, tu je Nadine. Ćao. Mi ćemo biti u timu, znači Nadine idi ti na onaj tamo, Česi očinjavaj tu. Logično. I ne znam. Ja igram u 1.9, ma bravo. Imam za tebe ovi pantalonice, gamaše, znaš. Treba nam weapon, ja sam otišao gore na nesprat. Ja imam i tebe i seb weapon. Da. Evo ti weapon, evo ti ovo je moje. Imam regeneraciju, imam i buff. Ako nađi stili da meni, dobro. Znači odigrat ćemo samo, odigrat ćemo jednu ako bude duga partija, odigrat ćemo dvije ako bude kratka. I lik, lik, nema ništa, Ubij ga, aj ti ga ubij ga. Jeeej, ubio ga Nadine. Aj, nam, Šakiri. Pa bacio si je. Eto tu, ja ti dam. Ajde vam. Znači moramo izaći sa spawna. Kud si ti prošao, majki? Kud je ovaj? Jesi bogati u zamku? Moramo se držati zajedno. Ja, zajedno. I ti si upao u kanalizaciju, majki. Za tebe. Imaš za mene šta? Imam eto ti jedna ripa i eto ti jedna lubenca. Imam ja 6 riba. Imao sam tu sam za tebe, ajmo vama. Lik je neki tamo umro. Ja ne znam zašto... Igram na 1.9 uopšte. Htjeli smo igrati Bridges, ali nešto nije htjela početi igrati. Imam kapicu za tebe. Nadine. Imam kapicu za tebe. Kapica za tebe, halo bo. Kako Nadine profiluje u čestove? Imam kompas, treba tebi. Ne treba, šta ćemo. Tu samo ako se izgubiš. Idemo vama na ovaj avion koji je sletio u more. Ja imam weapon. Luk, imam luk. Evo ti, ako ti, imaš već. Imam ja luk. Idemo tamo. Jel ti igraš na 1.9? Ja sam htio da igram na 1.8, ali... Tu trebamo naći ender chest. Pogledaj šta sam našao. Našao sam 2 dijamanta. No i stiki craftujem diamond sword za sebe. Šta si našao? 2 dijamanta. Do! Aj sam bježao ovdje. Hoš meni dati dijamant? Neće, ako umreš neko ti oduzme. Imam 2 TNT-a. Ne da, nisam... Ja mislim da sam zaboravio reći da igramo... A da čekaj me ne igraš sam. Igramo na Serpcraftu. Evo da chest. Jo, za malo ti nisam rekao, evo lik, dođemo pomoć. Ali sve da je tako neki lik, malo stekovan i malo tušta, jel on je chest? Nije chest slabije. Evo. Ja, ovdje su slabove, može se izvati. Ajde tamo, brat. Evo vamo. Izlaz. Daj, ja otišao na drugu stranu. Dobro, tu si. Da vidim malo šta tu, ima neki... Jo, ovdje je neki podzemni. Aha, tu je ta kanalizacija koju si ti upao. Ne ide dole. Ovdje je tu zbio upao kanalizaciju. Ovdje bi trebao biti chest. What? Mene je zalagalo. Tu...
Znači moramo se staknuti. Moramo i trućemo se ljudi da pobjedimo. Ako ne pobjedimo, idemo u sljedećoj epizodi da ih derimo. Vidim često ništa ima u njemu. Na čaj pi ovog servera će biti... A nije, znaju, valja Serpcraft sam rekao da je već, ne idemo. Znači server je ekstra, ali morate imati anti-cheat. Da, Da ne cheatujete. Da, ne cheat. Znači, 100% ne cheatira. Mi smo u tajnosti cheater. Imamo anti-cheata. Znači možemo cheatovat koliko god hoćemo. Vidimo likove, znači samo ovako ide. Na njega je u glavu kad je rekao. Evo ovdje bi trebalo biti nešto. Ali ima nadinu paljač kog me pipne zapal. Šta treba? Cipelice. Koliko imaš coinsa? 5000, eto. A dati te cipelice. Meni sam trebao je grunjak. Grunjak. Chestplate. Ajmo vamo. Na farmu bo. Vidiš. Evo lik. Dođi vam. Idemo! Tu smo bili jučer kad smo igrali. Da. Samo što nima baš puno mapa, ima oko 10-ak mapa. Mislim, dosta je tu. Ima fishing rod. Ako nađi skrile daj meni. Pošto nadim baš nako dobro nego... Inače ovo nije zamka. Može se vratiti. Šta znaš od Za tebe imam... grunjak? Grunjak. Evo ti. Grunjak! Pa slični smo. U redu. Jesmo ovdje pa različiti. Ajme dole ima prolaz. Ovo je sve lutovo. Ajmo... Ima gore U avion. Ima čest gore. A ne znam kako da ga... Aha, ovdje ima prolaz. Evo ovdje čest. Da, ne, ako ne treba tebi to. Da. Malo vam. I ovdje je neki lik crku. Čestak će biti pun za 15 sekundi. 10 sekundi. Odi od onog čestak. Ja sam bliz centra. Ja sam ovdje kod ovog česta. Strijele, jes. Imam 8 strijeli. Pazi, nemoj se gubit. Čekaj, jesi ti sad? Šta si našao? Strijele, a gdje si ti sad? Evo me iza tebe. Nemoj tam ići vam sam. Dobro, evo vidim te. Ovo radi, čekaj da vidim da li radi. A ne radi damage. Nažalost, onda mi nije... Kožna kapa. Ne trebam tu. Znači mi sad... Aj ti! Jo moje, ne zaglovi sam se uvijek. Šta imam? Ljubite, daj meč za 30 sekundi. Moramo pobijediti na liniji. Ama na centar. Ono neko. Kud? Na centar. Ali nemamo rani. Kako ti rani? O, ja sam se zabavio. Pa imam ja hrani, ali si rošao. 4, 3, 2, 1, 0, deathmatch. Deathmatch smo Oj, ljudi. full diamond league, full diamond.
tu meni Diamond, ima Diamond mač, mislim. Napravi ti Diamond mač. Ne, nema sigurno. Ja idu u čestove. Pa nema čest. Lik, dao mi dijamantski mač. Evo ti. Gledaj. Ajde, ja sam na moći. Ubio sam ga! Jeee! Pobjeda ljudi. Pobjeda ljudi ako te pogodio 2 puta. Kaže je ligi 3-3. A to je tebi 3-3. I dobro, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Ćao!